Maraboro. Kane oloso gwenge mag Mbita, Suba North Sub County kaachiel kod Homa Bay Town mago kuno bende wuotho odiochieng' mar Majoro. Sabina ne wacho ni koro gin kaka jopiny mantiere masawa ma piny mar Kenya masiro Muluor Raila Odinga gisekawo ombulu karombgi kendo gima gitimo ga en mar wuok oko bende chieng' go ombulu mondo ginene go ombulu giyiero jotelo ma gidwaro. Motelo ne mano ne olimo skul sekondari ma wiye obiero Mixed kama bende koro nodhi nyiso jopiny kata romo gi jopiny mar nyisogi mondo gine ni koro ombulu no okaw nikech koro dong' mana ndalo adek kende to chenro ma kamano bende koro dhi nyime. Sabina noloso kod jopiny e bombe go mopogore opogore kama bende koro dwa ni mondo jopiny mondo koro ne ni Muluor Raila Odinga odonje e telo to wach mar kawo ombulu no kende e yadhe. Tuseme tarehe 9 mwezi wa 8 tunasema baba PO Box State House PO Box, lakini ni kwa sababu tu ya zile kura tutakuwa nazo, sawa. Hapo mbeleni nyinyi mlikuwa registration ya population yenu ni 40%, sasa zile City Central tuko 60%. Na bado tukiangalia numbers hakujafikisha bado. Mimi nataka tusukume hizo siku 4 zimebaki ili tufikishe 60% of population wale wako registered. Kwa hivyo kama mko na mtoto wako shule amefikia 18 years, achukue ID, tutaharakisha ili apate kura yake, sawa sawa. Wale our brothers and sisters, wale wazazi wetu, hata sisi wenyewe mwenye hana kura, unajua sisi tunasema ni 50+1. Can you imagine ukisikia announcement ati Jacom amemiss kwenda State House kwa sababu ya 1 vote ndani yako? Maajabu hayo, si ndio? So are we going to do our best? Yes. Tuongeleshe watu wetu so that we register, tuseme baba akuwe the 5th. Hiyo ndio tu ilikuwa my message to you, na nitarudi tena kwa sababu kwa mlima wale watakuwa wamekataza baba aende State House ni nani? Ni nyinyi. Sawa? Mtajitolea? Mtaamka mapema? Mtaregister? Mungu awabariki sana. Unajua zile shida mko nazo kama mama wa kule Central ni ile shida tu hata nyinyi mko nazo, si ndio? Watoto wetu tunataka wasome.